Hey mfana. Kwende njani? Solo kuvala isikole bonke abantwana uMkhulu bayasebenza bayacinza benta yini? Yini okuvila le? Yini engibona ngale gedeni? Yini umsebenzi wakho? Yini umsebenzi wakho? Ngileliphalishi ekuseni liphalishi emini liphalishi enzamba liphalishi. Likumele ukhula la emasimini akacenzwa yonke into yini umsebenzi wakho? Huh? Wathi lokumita nje kudla. Emkhulu. Emfana ungane ongikhomba kanje. Yabona nawe. Musu konta nje. Yakubona lo. Usesikhulume kahle manje silwane manje mntu. Wena uyangibona uthi ngibani? Mani. Ungakhuluma nami uthethe kanje la khakithi. Mani musu ukuphakama. Ngikukhuluma nje uthi ngiyaphakama. Mina ngiphakanyelwa nguwe. Bengibuka nje wena mntu hey lo. Uthethisa mina. Hayi mkhulu kanjalo mani. Emkhulu wayithinta emsileni. Wayithinta emsileni. Yena bakithi. Awumangalo ukuthi lokho ngazi ukuthi la khaya mina ngikunaki bengendela wena. Musa phela. Ngindela impilo bengendela mina impilo yakho ukuthi belula but wena soyishubisile. Yemsawona ngasasifo. Hayi kuvana kukhashana kwami nawo. Kuvana kukhashana kakhulu. Enikusukela nyalo ulalele sisekahle. Kusukela nyalo kuyembili impilo yakho sathi ayishubise. Ufake libe likhuni. Uyakwazi gogo wakho lo. Hey, uke wayithi vugogo lekhawuthi ngithola. Uyawuthatha kwathi uyawuchisa ibadlatakho. Lekutawu wenteka nyalo konke lengikusho ngifuna ukwende njengoba ngisho siyevana mzimkhulu. Na ufuna kube nekuthula la khaya kuwe nami. Uyangiva manje. Ngikusho wenda kona. Ngathi gogo uyakubuta wente ngathi ayona bosita uyeva yini. Yana ukhanza ngilelo uyangiphazamisa lana. Uyakwaphaza umuntu kulalela. Hayi la ngilolotele. Lo la mntu. Ngibrashe kahle. Tabela emlonyeni ungathuli. Wena uyadla ngoma lethi baby shark do baby shark do hamba ifunza lendini hamba uvule njengoba kuvule le Cartoon Network le ngoma ngifuna ubuya yathi nthambama ngifuna ubuya yathi nthambama leyo ngoma leyo